Kubor nakaslab jong udongsan hima. Uteng shop sendan ka film Dhaka Escape. Usil drang marak. Ulai kublai ya baro ki pajbah ki bala kersyan. Ya ka jingroi video ka bai kerteng. Wan hajan. Ka ba ulak lang bar upira dot tedong. Kum uteng shop. Ka Nadia Simli kum kapuran. Bat ka Mercy Solomar kum kapuran sendan. Namar kani ka jingroi kala poi palat 1 million arlak view. Habalat hayap hamaranting YouTube channel. Walabun ki bakran ban ya kani ka jingroi. Ha YouTube. Handai usil jerang marak uklam pau ke jingdom ne jing bitar. Handai lo ai kublai ya kipaj ba. Nemar kene kedai ke music video ke banengkong. Haka jing jung u ke balak cross 1 million view. Ula pensyairu baka jing syat jung u hatunum ke jaka pitkai hak syait lengwa. Kebelan hasok yong. Kedai ban penper ya kerukum syat. Namar wat u Shahrukh Khan ru udang syat hajrong ketunum rel. Kublai phi baro ngade Sildrang Armarak supporting actor jongga film Dhaka Escape te mentah ning suban ai kublai phi paitba ba ka music video ka bakerteng wan hajan na ka film Dhaka Escape mental apoi 1 million tam ka pa la pelat chen haka YouTube channel maranting ngam don da kata jing sumong na jing susi hadin ba yu ki comments negative comments manamar gitu kino negative comments ngim semre kum kijing kento gitu kilong ki kumba amin sem yangi namar haka kam ak film himla reban penhun ya ki pajba baro wat lau aktor Bollywood Salman Khan ne gibi aktor gidang sa kento hi gumta hendre kini kilong ki ngi sem we took it as a mo kumto kumba jingkerku akan ga jingrai nga akum akbat di aktris Nadia Simli, aktris pana Bangladesh, Mercy Lakhi Solamar, badu aktor bapau nam ha film kasih jungi i pira dot tedong, bat kiwi ki shot dancers. Jaga ba ngi shoot ya kan ga music video te ha suntuk share jugai bat ya kawi ka itu jaka kebadan ha soyong side lengwa mo tuga part pangasat tenuming ketika jingkwa jong director bat koreografer kan bagi kwa yang abangan sat marweha ajrong tenum tenga kungku ya kita hampir namar kan kam sat kam ruai kalong kembang ibut ya ke Bollywood hi kan namar ka Bollywood ki ya nak jong style ge aktor Shahrukh Khan uset sat ha ajrong kali batang ha trend batang ya tu kisat itu ke jigroi ba Shahrukh Khan chaya gumnu kisat ha trend batang ya kisat grup kataro itu kan ngirungi persang ban le kawai ka style unik ban long unik hot kum tu 100% ngidang sa ban shoot nama kajing sia ngiri ban pemdet noi kan ga shooting nama la slam bangi stang shoot ya kan ga film andre na kan ga jingpang COVID bisa ketai ke syuting jongi melak siban pendet ketai teng milenti ba kanega pertai COVID kan bahano buat kenang bangin yo pendet no ya kanega syuting kanega Dhaka Escape kenang banyo pelajaran sinema te ngasu batai kendiat paitba ba inde ban sutu baklai ya kanega jingroi wan hajan film Dhaka Escape lasna kerpang kat muka story kan namar ga watla ga film ga Dhaka Escape ga tin phareng mo ngatharai pin sungui hap ga jingroi bat ga kerteng film nang bangi sna khatpang ya ka jingroi na benta ga film pinsa sungu bah pinsa UI andala apply ga film gumno ga jingroi bat ga film ga don connection ni gumno hakan ga rukom ga jingroi ga don ga film de ngasuban ai kublai baro basim bentalang bat nga nadu aktor Fira dot tedong aktris Nadia Mercy Lakhi Solamar kiwi tiki nongsat senran badan bentalang bat ngi ha kana film Dhaka Escape ke kadega namar kade lengba jung kanega jingroi music video nga na yo aksa
wiki music video ru te ngasuk men ba tang kan ga music video jonga la pai 1 million munta te kublai sibun pai ba makmi lenti ru ha singi panwan ru pinsa kersan susu yangi nang bangin le ha susu ya ki music video ngane wiki film bangin sa le ha ka future jongi nga nga kwa pin long Lord na